Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin ke jing pat benia halor ke jing don Spah bat ki wei pat ke jing don jing jong ki Kyrtong MP shi ke jing dor bar thauan ke Lok Sabha mentau snem arjar arpusau la lap ba Kyrtong jong ke Telugu Desam Party TDP napo ke Guntur Lok Sabha parliamentary seat ha Andhra Pradesh ya bala tip Kyrteng ko mo Pemma Sani Chandra Sekhar ule yo bat ke kerdan ke beningkong tam ha ke ri ha ke jingbon Spah Dekat badan haduk san hajar hanyo Spah prapusan Klur tingkah. Bari yakni lala ban pensisha kat kum ki dulir ni affidavit hep Kyrteng hagni ki election MP. Ke jingdon Chandra Sekhar ya ke pisah ke bahaduk san hajar Klur tam kala penlong sendon yu kumu Kyrtong ubah he Spah tam hagni ki election. Sesuk lada pai si ki jingdon jing ke kurim jong ke Sri Ratna Koneru Kala don hadu hajar lai Spah sapulai pon hanyo pupra Klur tengka bat ki khon jongki pat ki don ya ke pisah ke belajan kot ya ke shi hajar Klur. Kini ke jing don jing Kyrtong ke TDP na Guntur Lok Sabha constituency kala long ke mat pedeng ha kirinsan kubor bapher hadin ba ula penbena ya ke jing don jing jong ke bahadu san hajar hanyo Spah prapusan Klur tengka. Kindiat syapang upi Chandra Sekhar Laong bo udai ubana kejela Buri Palem, hapo kejela Andhra Pradesh, ubala tray ka kam kumunong hikai physician, ha ka school ba Johns Hopkins University, Sinai Hospital, bat ubala sengru ya ka slam ajing hikai ke U World, ka badai lingba ka online. Chandra ula pendep ya ka jing pulih doktor ne MBBS, napo ka NTR University of Health Science, Vijaya Vada, haus nem ka kendai Spah, kendai po kendai, bat ula pentebit ya ke jing pule MD hakaliang ki dawai leni internal medicine napo ke J Singer Medical Center ha Danville Pennsylvania house nam arajar san ulayo ya ke kerdan ga bar po hunyo na pedeng ki hinru po hajar ngut ki khna pule ke bla ya khon ke examine EAMCET hakalain doctor ha ke jella ya ke bla nyo kum ka weni ki examine ga ba tam hapo kari Chandra udon ke jing angnut ban syakri pat ba bat ulia trailang bat kaseng TDP NRI wing nado senam arajar shipho kum shibenta ban kershan gi program bat ajing mentoy bapher jong kaseng watla uladon ge jing thmu ban yakon ke election Lok Sabha na narasaro pet house nam arajar khat saw henry kaseng TDP kam shimla ai ticket ya bat kala ai penban sha samba siwarao na kidaw ki dei bat kasan perthei Chandra udonru iki jingkin show bat kabha na ki babon ki company ki badan hapo kari US udonru iki kali ki barem ki bekin thop ya ka Rolls Royce Ghost Mercedes Benz bat ka Tesla hagari USA bat hagani election MP shaka Lok Sabha Chandra Sekhar unya khun persya ya Kyrtong jong ka seng YSR Congress Party UK Venkata Rosaya na Guntur Lok Sabha seat